Meghalaya Post.news. Kumbasaus pangut kisamlaha kajingilamu MLA Karanikor constituency ba Pius Marwain haka kalaitrik ujiliu nangba ka Shillong area unit ka parti UDP kalapelong ya kajinya ikjat tracking nasional terna sya jingking jeri bat syadu syaksat simpelin kumbalapan pau ka jintmu jong kene ka jingnya ikjat kalong berwandra ya ka jingyan teli kisamla hapo Karanikor constituency badro ya kitu kisamla ki besyong basah Shillong kumbalong rukum ka jingya kendu lang kisamla hakane kasngi belasim talang uba Pius Marwain kum UMLA rengkat kite kisamla kala simpor banyak kijar hadu ndru kunta AA ai kublai ni kong syap ya ka Shillong area unit yang ka parti UDP kejungi ke bala la ben along ya ka program kejungi kum kajing ya lej tracking hangne hapo kasnong noret tinga ai kublai na kamta ke jopi iwe pe iwe ki bawan keleng na ki konstruksi kejungi na ki snong ba fer kanta jen keteng na kamta bangi dolang hak ni kapor Bengangit skam nak kalian jopi iwe pe iwe ba layawan kum kiper lok mo laya poilut ang nekapor di kini ka program kalong nak kalian kejungi kum ba ka Shillong area unit jong ka parti UDP kejungi ka balok pengkre nak kapta kejingya kejat kejungi di kanong ngidap ta kejing sultanat nama ba kum kadak ka bangi kendo para nong Ranikor ka basa apo sor Shillong berkidon ki bawan apo Ranikor ka ba kum keji kedo ka ba ya pe itu iwe pe iwe kajing ya nganlem kum si men si para hakaba nidon hak ni kapor but kari ka program ka ba songpun ba namar ba kumbalong menta mo na kare kajungi ngidon kam ben kilomet ke exercise mangi ya konti kijat ngasngo ba kumta don kum lai hajar step ka ba ngilaj lai hajar step ka ba ngiwan phai ka hadu untru nyo hajar step ka ba ngilaj hak ni ka jaka de khantam hak ni ki jok ki por ka ba menta kalong ka kwat ka khya ka ba kongsan ba kongsan ba te lengba kini kajing ya tracking kajungi mo kinin yo ya ka met kajungi ben yo exercise ben kilomet na tamta ka met kajungi tang bangin yo ya kata ka kwat ka khia ka jingem kajungi te ngalo pa kapo kala simpan dengan sim sibun ya ka por te kajing kerpat kajunga tang kani kawai ngin ya lang kumi kumbangiwan adu menem step ni lang kumtun marwa kanti ka bakham long jingai tingin ya petlem iwe ndai bangin ya le klumar mo ngin ya berat pathar ke dan ingin keren ya ke ketin ki ba umso ya hap ngin lek ka burom da ka akor tingin on phairu da ka burom ka apo akor man ngin lek ya kene kalong bangin lek kum ka jing klanmet ka we ka kom ba ka we ka kom kum bangin lek pet ya ki jaka ka badon hang ne apo ri khasi ke jungi nomor kum bangi i ba ki bru ki banabar phil i hang ne ki kali ki turis ki pon ba ki bru ki banabar rei ngipat nak keleng jungi ngip sibon ngipat poi ha kene ka jaka tingi sudun bok lamba ka jik penyat jo ka UDP Shillong area unit ba ngilala ben poi syak ni ka jaka ka jong akai ka bala pau ba ndai tang hari rum khasi ndai tang hari ha ka po me khlia jungi ndai tang hari jungi rei wat perthairu ki bru ki la bon ba ki lawan jo ki syak ni ka jaka te tang da kini ki kitin te ha kene ka por bangin ngin kan kawe yo lama pun kadak ba ngila pli ya kene ka jengya kijat jungi bala penyat ya ka UDP Shillong area unit dah Meghalaya Post.news.